生太太，秋生先生，你好嗎？我想介紹自己，我叫 Rahayu Widya Ekasari，我今年31歲，我結咗婚，我有一仔一女，我係印尼人，我信佛教，我讀到高中畢業，我之前喺社區做過3年照顧小朋友，我識整潔屋企，洗衫、燙衫、買餸、煮餸。照顧 BB， 照顧小朋友，照顧啱啱出世，同埋照顧老人家。我識煮豬肉，但係我唔識煮肉。我而家喺學校中心學緊廣東話，所以我可以講少少廣東話。我而家學緊煮中國餸，好似蒸魚、蒸雞、酒菜、腐竹、腐湯。我想喺香港做嘢，因為想揾多啲錢。學多啲嘢，幫屋企人生活好啲。我希望睇睇先生會請我喺香港做嘢，我應承你會勤力老實聽話，做滿2年合約。多謝太太，多謝先生，香港見，拜拜。OK， 好啊，唔該姐姐。姐姐啊 ，Do you speak in simple English? Little. Little, okay. So, 姐姐, who will take care your children? You have a daughter and a son, right? Who will take care them when you are working in Hong Kong? 廣東話。邊個幫你照顧阿仔阿女啊？係。唔好意思啊 ，Uni 啊，麻煩你幫我問一問姐姐咧。邊個幫佢照顧阿仔阿女啊？如果佢嚟香港做嘢。好。Kalau kamu kongkong kerja, siapa yang jaga anakmu mbak nanti? 我媽咪。係。咁麻煩 Uni 你問一問佢，咁佢先生咧喺印尼嗰度有冇嘢做，有冇工作㗎？Suamimu kerja apa mbak di Indonesia mbak? Sige. 我老公做嘢司機。做乜嘢 ？Sorry。做司機啊！我做司機，哦 ，sorry， 唔好意思，係司機 ，OK， 好。咁啊，姐姐有冇諗住話喺香港做幾多個年咁樣㗎？ Pengen berapa lama kamu kerja di Hong Kong, Mbak? 8年。8年啊，咁同埋咧要喺香港做完2年 finish contract 之後先可以翻屋企放假喎，得唔得啊？Nanti kamu kalau misalkan di Hong Kong Mbak 2 tahun finish baru kamu boleh pulang libur, nggak boleh di tengah-tengah kontrak kamu minta pulang, oke? 好，姐姐。好。OK， 冇問題，唔該晒 ，thank you。